khir tu le ngai thatu te chibai le vekule tun rum chu English Premier League kum sangni somni paruk somni pasari season fixer ron chuak ta te ingange thil thleng omdon ingangin nge dan thar omdon ba ka club lian te ingtika nge anin ma chondon tilama kan ron lut vele dona nimin lama Premier League lamhian season thar lo omtur fixer an ron ti chuak ta ania chungte chu thailang chaudonang o English Premier League he kum sangni somni paruk somni pasari season b ke August ni somni pahat jan lai pel sompani le chanve kheltran ani dona a hon na metsa hian Arsenal le Coventry te chu anin ma chondo na Arsenal hi champion lai ni hian Coventry hi championship lama champion lai anni ve bok Frank Lampard in Colmek anni ya inkhel munom tak ani turangai ane heng ba ka hianin inrin ni tlai lam darnga Hull City Kaithar team le Karikan Noya khel chautur United te chu anin ma chondo na Zandar Sari le chanveya Ipswich Town le Sunderland Everton le Crystal Palace Forest le Leeds United te in ma chonin Zandar Soma Brentford le Tottenham te anin ma chondon boka pathiani tlailam daruk le chanveya City le Bournemouth te in ma chonin Brighton le Villa te anin ma chondon boka kwa le chanveya Newcastle United le Liverpool te in ma chonin zanlai pel sompani le chanveya Fulham le Chelsea te anin ma chondon bok club lian big te fixer ma sa panga hi tar lang vele zoita ila United hian an game ma sabera soita gang khan Hull City mola an leng nu do na hemizo August ni somni pakwa Ipswich Town chu mi khwalin September ninga Everton mola an leng nu le do na September ni sompani Manchester derby ma saber kan mudo na United hian Old Trafford City chu an lo mi khwalang September ni sompakwa Fulham mola an leng lut zuile don bok Arsenal team fixer lama lut vele ta ila Arsenal hian kan soita ang khan August ni somni pakhata Coventry chu an mi khwal do na ni somni pakwa tlai lama August ni somni pakwa Aston Villa mola leng lut le hian hemizo September ninga game ma saber pui tak kan tia Chelsea chu an lo mi khwal don bok ane heng ba ka hian September ni sompani Sunderland mola leng lutin ni sompakwa Brighton and Hove Albion mola an leng lut vele bokang Liverpool bi ka lut vele ta ila August ni somni pathuma Newcastle United mola leng lutin bul an tran do na ni somni pakwa Nottingham Forest sumi khwalin September ninga Ipswich Town mola an leng lut do na ni sompania Fulham mola leng lutin ni sompakwa Bournemouth mola an leng lut le don bok Chelsea lama lut vele ta ila Chelsea han ni somni palia Fulham chu an ma chondo na ni somni pakwa Brighton chu mi khwalin September ninga Arsenal mola an leng lut don boka ni sompani September ni sompania Hull City chu mi khwalin ni sompakwa Brentford mola an leng lut le don bok City lama lut vele ta ila ni somni pathuma Bournemouth chu an mi khwal do na ni somni pakwa Crystal Palace mola leng lutin September ninga Coventry chu an mi khwal do na ni sompania Manchester United mola Old Trafford an leng lut don bok September ni sompakwa Sunderland chu an ma chon zuile don ane Tottenham big hi soilang vele ta shrimila anin la tha chau boka anni po hi en big anni chau turangai ane Premier League ka hianin Brentford mi khwalin bul an tran do na ni somni pakwa Newcastle United mi khwalin September ninga Nottingham Forest mola an leng lut do na ni sompani September Everton mi khwalin ni sompakwa Aston Villa chu an mi khwal zuile don ane Tottenham lampo hi an ngai nom phian tura be sei ani bok Kumin chu chol arei lem don lova World Cup zo vele Premier League an tran zuile mai don na ko har chung arei don no kan tiang kha ani thayang chu soyang khanin hun rei tak nuwa Arsenal chun champion no moi an choya kumina Arteta noya no moi choi le ngei an tum do na Arsenal team bi ki en chu an ni le ngei arinom kan hria tangin Pep Guardiola kan hanti ang chi te Jurgen Klopp mai ba ka coach ro pui kan hanti ang chi te tun din hmana anom lo thup tamaya Arsenal team hi champion tura ring zui tu po an tam hleya an ti le thei kan ringem Manchester United lam hi Michael Carrick noya har tharna an chang chho me ka
Michael Carrick ken interim angin team kha akai hroi thina coach nget ang hianin enge an don kanri coach ngeta an luta enge an kanrin le kan clear chhodon ta ane sorcerer ang mai chaw ani lo tura han be seita ila sorcerer po kha interim angani lai ha chon athaviawa ange nuai ro be se phak zui lo hle Carrick la kai ro tiang ha chu be se lo photila thange Chelsea lampo hi an ngai nom phian do na Costa Alonso noya indin thar tur an nia ingtak angang mo an player thasa te an chuak mola anin pai thol don ni hian alang Alonso hi English Premier League lama alo thaim ti kan thlir chhodon ta ane Bundesliga lama hlotling in real ai ro a hlotling lutuk lava club en kol nei lava aum ren ron nuwa Chelsea hian an hmang don ta ania alaka kan be se sang hlomem le Liverpool lam hi season liam ta khan champion line chun be sen phak lo hleya Arne Slot banin English Premier League khrechiang sa Anthony Iraola an la luta ani hnoi hang game an khel chho ve don ta ane Trent khatin Jurgen Klopp angin game a khel thin tin an soya an fak le fak aphuem Liverpool mamo tak aniam ti chukan thlir chho don ta ane sala aum to don lo boka anin tin thar chho nge don ni hin arinom ve bok City team lam hi team thatak anima se basian phak lo hle maya Arsenal champion na kong apo annor na tok lo tin an soyani kha ma se FA Cup le League Cup champion lai an ni thawa player thatak takte an na chel zui thei deuh vek don bok chuti rolin Pep Guardiola coach ro pui takin akai hruai thei to don lawa ani tel lo hen enge anan kan rin hlom le kumsang ni somni paruk somni pasari English Premier League a soitur poimo then khat soi vele ta ila season kalphung adang lam deuh hlek do na World Cup wang ane August ni somni pakata season an tran do na May ni somthum sang ni somni pasaria atopang achan ber chu FIFA World Cup hi June ni som bahata tanga July ni som bakwa thleng khel ani don wang ane season tran le to phun a hla hret do na tun season a inkar khatin atlai hretang English Premier League in dan thar thatak siam ani boka sum handang gambling sponsor chi te chu an ban vek maya jersey ma khaning khatiang chi bet company logo khada phal ani to don lova training ki tairo da an na phal sak thong heng ba kan squad cost ratio anti po ti danglam ania club in player le lo agent fee anga hen football revenue kan hanti ang chi chu player shal na atanga 85% aya tamman phal ani to lova 30% dang chu man bel thei ania ma se limit chin an pel chon point pai sak thei ani to don ane English Premier League arong kai thar team te an that kan ringem ani na taka chong Coventry City lam hikum somni panga nuwa Premier League arong kir tur anni dona Frank Lampard in kol mek ni hin an mu nom phian Ipswich Town lam hikum khache championship a anom nuwa an ron kir le ngala Hull City lam hikum ko nuwa an ron kir vele bok season liam ta han English Premier League train West Ham United Burnley le Wolverhampton te chu an relegate ane English Premier League a hianin coach thar kan munual dona Arsenal hi champion line in coach thar an nei lem lawa City lam hian Pep Guardiola chu an thlak dona Liverpool point slot aya Anthony Iraola chu labokin Chelsea lam hian Alonso chu an hmang don boka United point angetin Michael Carrick chu an chhor ve don bok ani season thar anga hlel angring hle Kumin Boxing Day hi ni somni paruka khel ani dona game tamjok khel ani don ane Boxing Day kan hanti angchi khanin in nek boy hunti na ani lem lova box present box kan hanti angchi in pek na hun anga soithin ane heng bak ang Christmas huna khel hun tur potlem in ti danglam ania match khel tamna tuk thin kha an oma Christmas huna po in khel dan hun aziam deu nan match in kara hianin darkar somruktal tlaturati ani dona Boxing Day a game khel tur tamma se player tetlemin an ha dam thei deu to don ane club lian te engtika nge anin machon don ti lama lut vele ta ila September thla chung hian in khel munam tak thlir tur omnual dona September ninga hian Arsenal le Chelsea te chu Emirates Stadium a anin machon dona September ni som pahnia Manchester Derby kan hungal dona Old Trafford United Chon City hi anlo mi khwal don ane October thla chung pan in khel munam pahni thlir tur om dona
October ni soma Liverpool le Manchester City te Anfield ta anin machon do na October ni som thum pat in rin ni ya Liverpool le Arsenal te in machonin Chelsea le United te po Stamford Bridge sa anin machon don bok ane November thla poining khel munom tak clear tur omnual donin November ni som ni panghata tlapin hal mai Liverpool le Manchester United te chu Anfield ta anin machon do na ni somni pariata Manchester City le Arsenal te anin machon don bok heipo atang viu turangai ane December thla pheichoning khel munom clear tur omnual do na December ninga Chelsea le Liverpool te Stamford Bridge sa anin machon do na December ni som pahnia Manchester City le Chelsea te in machon don bokin ni som pakwa Manchester United le Arsenal te chu Old Trafford ta anin machon don bok ane English Premier League ka season liam ta han Arsenal team chu champion no moi choi tu an ni ya point somriat panga an hlo chuak thayani kha City lam chu pahni na nin point somsari pariat an hlo chuaka point somsari pakhanen United chu pathum na omen Liverpool hi point somruk hlo chuak tu an ni ya khel somthum pariata panga na ni chuin season top an khar ve bok Chelsea lam kha beisen phak lo ber maya point somnga pahni ne somna chuin season top an khara Tottenham Hotspur lampo point somli pakhanen an him shama an relegate lo chia ve bok season tharlo tura an laka hin engang chia nge kan beise hlomle tin Erling Haaland ha top scorer ni na chel tu ania season liam ta hang goal somni pasari khungin Igor Thiagoin goal somni pani akhunga Semenyo chong goal som pasari akhung ve bok kumina hin Erling Haaland hi trumdang ang bokin top scorer ani le thei kan ringam inga po chunita se FIFA World Cup lai ania hi chon thom ani lutuk lo tura te po thren kha chon angai thayang Mase Premier League chu Premier League nge handa lo top kha au yom dewin kan ria clear to te intan kan ronda zoi aniye kan tlap tran heu te po kha comment section lama thai lang don ta ila tunge kan trana engza nange season tharlo tura kan ni kan rin hlom ti te po kharon soi vele taila World Cup lam te po kan shoot chauzel dona tiang abe bom kan han tiang chi deu te po hi ronti chauzel kan tum don ane ole clear to lam te like share le subscribe ma han tan min han la puile thazel ula chuba ka chuanin hype te po minti sak thei chon alomom leyang thu thar ngai nom tak tenen kanin mu chauzel don nia